Turn with me to the book of John chapter 4. Ioane lo mta upu e wha. Ia o te fia whaita wina mani whai upu e wha sifuru male ono. Se ia o i le whai unga o le chapter. Whai upu e lima sifuru male wha. Whaita wina le tuspa ia Samoa. Wha manuia le atua le whaita wina o ana fionga. O ana fionga ia mo i tātou. Ona toe maliu atu aile o Iesu I kana I Galileia, na ia li ua aile sua vai mawaina. O le tasi ali I mau tofi foi, ua mai lona atali I Kapanaumi. Ua whaalongo o ia ua maliu mai Iesu mai uteia I Galileia, ona sau aile o ia ia te ia. Ma whaatonga mai a te ia maliu ifo, e whaamalo lo I lona atali I awa ua tali oti. Ona fetalai atu leo Iesu ia te ia. A whai tau te le vaai whai longa ma vavenga. Tau te le tali tonu lava. Ua whai mai lea li ia te ia. Lea li ie. Se e mali uifo. Manu o le ioti si o atali. Ona fetalai atu leo Iesu ia te ia. Halu ia oe ua ola lo atali. Ua tali tonu le tangata I le upu na fetalai atu a Iesu ia te ia. Ona alu ai le o ia. O aluifo o ia, ua whetai ai mana au auna, o na lātou tau atulea ia te ia. Ua ola lo atali. O na whetalai atulea o ia ia te I lātou. Po le whea tu aso, na afu ai o na whaafeo lolo. Ua whai mai I lātou ia te ia, na mawai lava na nafi lona mai vevela, I le itu la tasi le afiafi. O na iloa lea ele tamā, o le itu la lava lea, na fetalai atu a Iesu ia te ia. Ua ola lo atali, o na whātua lea o ia, a toa malona a inga uma, o le lua lea, o whailonga na whaia Iesu, ina ua maliu mai o ia, na iuteia I Galileia. Whamanuia lea tua tusa, ma le whaita wina o ana a fionga pa ia tātou stalo. I ova lo mātua lii, lo mātua tua sili ese, mātango fie, sua malie. O winga lea tua. Mātua iei, lo mamalu le nei tai au. Mātua whafta e mavi I oe. Whafta le mauti no e tu ina o mātua loto e tele tu lafo ina e mātua. Not one, Lord. Le ai se tasi o soa whawhine o soa tali. Whapena o nei whafo atu o lau folanga lea lo mātua tua. O le mātua te vi ia e oe tama. Whafta e o fionga na whaita wina. O le mātou te talo se elofa me Efeso Fonoti mai. I lona tau talangia. Mātou whaalongo malangona. Mā whauwhauina ma malama. A meise o lo mana e te fuaina mātou te ola ina ai mausita ia leli. Tele sovi inga. Lo mātou ola atu ia te oe tusa o aua fionga. Tu maulo mātou whaatau whaono o Iesu. Amen. You're going to continue in that forgiveness of me for being emotional. Whauau pia lo sai malo lo te whamangalo. Whamangalo ia kanivale kofifi au tō luma. There's something that I cannot change about me, and that is not what I'm going to preach about. This morning, whimanga whaitaule salamo lea lima sifulu. Salamo e lima sifulu lam tau pa sifulu ma le lima. Whamule mole. Ashen, put that on the screen. Psalms chapter 50 verse 15. Whamekala kuspa ia e vala au fo ia te au I le aso e iai le puapuanga o te lawe ina ai oe. But I want you to notice something here. I want you to listen to this line. Ona e vivi mai ai le ia te au. Couple of truths I want you to know about this before we enter into the passage that I have read. O le memo mua I ngā, o le whatonunga, whai mai le whatonunga tu sao mai I le atua e ou le kalesia, e ou tangata o le atua, whai mai. Ia e vala au fo ia te au I le aso e iai le puapua ngā.
O tātou whai tau o mātau wina le tala whasolopito o tangata o le atua. Ia Israelu, le tala whasolopito o tangata o le atua, i le kalesia ea, le asa, le sao mani whaingata. Kala mangingo o le whatonunga tu sao la vai le ima se masalo salo o iai. Aisea, lango tangata o le atua o tangata pua ngatia. O tangata whea ngai ma whaingata. Whai mele le whatonunga, ia e wala au fo ia te au, i le aso, e iai le pupua ngā. Ele ima se kala whapea, a o mai pupua ngā o nai wala au, a tonu e iai ni pupua ngā, no, there's no doubt about that. It's a certainty, o le mea mauti noa, o le vaenga o le olanga o tangata o le atua, e whea ngai ma whaingata, a whea ngai la ma whaingata, ia i loa e oe lesi au mingoi e whai. O le mingo e whai, o le vala au i le atua. Whai mai whatonunga, mai ia e vala au fo ia te au, i le aso e iai le pupua ngā. Going through hardships is one thing. Calling upon the right help is another. E ma whainga whea ngai o ma whainga tā, a se sele me ke su e mapusanga iai i o whainga tā. E ka ua lo i loa po whea ke sulu iai, pe a whea ngai oe ma whainga tā. Whai melo rai o whaisalamo, o te lavea ina ai oe. Kena la ke miwa, o lewa fia lave a ile atua i o pupua ngā. Ai le uskai o le whakohunga lea, le whakohunga, vala au mai a te au, o na ulave a ile ia te oe. He's right there waiting for us to call upon to him. Why? Knowing that we cannot do this life on our own. Ele mawhai e oe o ngā ola leo langa le nei, ua na o oe lava. Ele mawhai e oe ngā ola leo langa, whaalango lango ia te oe. O tiu te whata mā, fail without God. Fatina fail terribly without depending upon God. Le ola whakeo siano, tala vote tono o le lotu o le atua, fail. E ke le ola paia, e ke ola koi lalo, e ke ola le matau le atua, e sea, e leo skai o le whakongunga, o le a, vala au, mai a te au, i keimi e te pupua ngā e. Ia sa ole me ke sulu whai ai, i teimi o pupua ngā. Wha mai kala a le atua, o te lavea ina ai oe. And I even more. In that last line, mai ona e vivi mai ai lea ia tea. Can you see the order? Whea ngai ma whaingata, wala au i lea tua, lawe ai mai lea tua, kaungonga lea, ola vivi o tangata o lea tua. Sometimes, e lea tangia le mea muli le verse le o lea olanga vivi, a se a misi a o le uska inga mua, o lea wala au atu. Whea ngai ma pupua ngā, wala au le tua, a se a, e le ma whai e oe o ngā ola le olanga. E whainga tā le olanga. E loa, e so wā le olanga. E whea ngai oe ma whainga tā. Le ai ma se polo o misi ar kuspaia, even Jesus and the apostles, o iai se wholwholanga whapea, o le a smooth le tātou wholanga. E whea ngai ma whainga tā. O le whai ke kenga la, e whea ngai oe ma whainga tā, se se lau mingoi. Whai te tenga i whea ngai oe ma whainga tā, se se le me sulu whai ai oe. E sa ili ai le mapusanga o no whaingata, a waile e misi tātou ma whaingata. O leo langa o whaingata. Me whangai se e le kakalo ia ore e whaingata. O le kalo kaunga kalo o keu siano, au maile maa losi tātou te mawhai ei o na pea ina ia whaingata. O le tele lau mea alofa, ma whamanu i anga lea tua i o tātou o langa, e awhi mai i whaingata. E le mawhai, e le whangata i lea tua ngā whamangu ia i tātou just like that, but it's the way, his sovereign will, lona tū langa atua. Ngā lua mai whapena i tātou ea, e whamanu ia i tātou, e whamanu ia i tua atu o whaingata. I have no doubt, ka kou masalo whako au maku, ka kou masalo le au o lata mai, o ka kou o lo iai le teimi nei i whaingata al fasili o whea ngai ke sulu iai. Whea ngai te sa ili whesoso ani ai i o whaingata. Pengo whatu, o mea lofa, o manuia, o mea whinanga lo aile atua i tātou, e sau iai tātou, a e awhi mai i ti ngā ma whaingata. Pei lava o le mea alofa foi lea a mai a ke oe e leo le ila maa ngai o le kava ma le rap ai le mea tā ua. Ua ngau se mea e tau mai ai o le mea alofa le mea lea. A le mea alofa lai tu tonu.
o le rap lea. Many a times tato lang keo siano, ka kala ka ko le me alofa lea. What I mean is, now you face this hardship. O whea ngai o e mawhaingata, e ngofo e whaingata, awa mai maula me alofa lea tua. You dwell, you cry, you mourn. You've been stuck with this wrapping of the gift. While the gift is there, and you cannot appreciate. Le manuia, you cannot see the blessing ale tua. I say, wa alu lo kaimi e celebrate ai. Wa alu lo kaimi e ke so nga whangorongo ai. Wa alu lo kaimi e so na atu ai. Alu lo kaimi e so nga mui ai. Alu lo kaimi e so nga whasia si ai. Ia, I whaingata ia. A leva ai oe I tua atu. O lo iai manuia o le tua. Who can go through the same thing this man went through? I know my Redeemer lives. He knows what he's doing. Everything that comes in your life, good or bad, trust me, this might not sound fine according to your judgment. Everything that comes to your life by God's allowance. Whatanga le tua, mea whaingata, e whauwhau ai tātou. Mea lelei, mea makanga. Think of this, mea whakorau kalala makanga. Sometimes it's hard to understand fully the sovereignty o le tua. Elese vaenga, elese winga whaingo whio na malamalama ai tātou, I le winga leo le tua, o le pule au o le tua, o upu lava ngau ma whaiong kako whasamo ai, le sovereignty o le tua. Sovereignty o le tua, le pule au o le tua, e tu tupu ai mea, e ke le dream me kukupu no o langa. Kele mea ke le fia mangao mak whafsangai, ngei o makoi ma whafsangai whapea, whea kisi songi fusi ma mea ngau musu ai lo o langa. Why? God's sovereignty, o le pule au le tua, whatanga I le tua mea ngā e tutupu o tātu o langa. Makaka ngoma lo kariang po whaku. San keilo. Ko kia mea umo ke whewhe ai. Ko kia mea umo ke musu ai. Ko kia mea umo ke maa. Ko kia mea umo ke pala ai. Wa kukupu no o langa. Allow those things. Understand this. Whanau le tua. Malama I mea ia. O mea ngā e whau ai tātou le tua. A kukupu lai lo o langa. So ia ke whiki. So ia ke komumu. So ia ke kua sort of fallinga mai wa leanga le tua. God knows what he's doing. Allow those things e whau ai tātou le whanau le tua. O mga whaku, kalua I ngai le mga whaku, ola I lo langa malo loa, e I lo fili. Know this, you have an enemy. And your enemy is not that man or that woman sitting next to you. O lo fili, e lo kangaka ngai ke maa whau iai. O lo fili, e lo keu siano ngā ke lua lo loku. No, that's not your Philly. O lo Philly, o le sili. O Philly, o nganga, o le sili o le vani monimo. O sa kangi kako Philly. Let's get young o lo Philly. Your father is not your enemy. Your child is not your enemy. The devil is our enemy. O ke Apollo o kako Philly. Kele ra kami kau e kako le kau se sei. You're fighting the wrong opposition because you're lacking this understanding, this awareness of who your enemy is. Whea ngai tātou matinga, whea ngai tātou mo whaingata. A pēo whaiatu, o whaingata e hawhiwhi mai e manuia o le atua. Stop celebrating, stop dwelling in hardship. See beyond that. Envision the glory of God in His loving, caring, merciful act for us. Tato whitaiai lam whaingata whanau le tua. Aua le ngata inga. Don't dwell. Aua le ngofo I whaingata. Lenga le tau o le tato vai I le mafua anga ua whaatanga I le tua whaingata. There's nothing impossible to God. He can stop anything evil, bad going on in your life. He can stop anything. He can make anything happen from nothing. He can. But look at your life. Look at how we came about. Vailui tawalo langa. O silu kau ke malo ai. O silu kau ke whaia inga ai. O silu kau e fia ai.
E le sui ai le me moni ea. E iai manui a whina ngalo ai le tua mo I tātou. He don't just throw it like that to us. He bring it to us, but He wrapped them with hardships in life. Ina ia mawhai, no tātou wa ai mai loa o ia. O iske mea vai mele tua e ola noa. You thinking you can live life by yourself, then He will bring those things. Hardship. Ia I loa I ona whalangolango ia te ia. Langa so longa le lei lole o langa, nga e ola noa le, wa le tue whaile atua mau whalangolango manga. E ke ola le lei loa, wa e se ase ae koe mai, ke le koe kakalo le whamalo longa le atua. E ke ola le leila o so longa le leila o ngā luenga mamau au tupe, se ase ai koe kakalo I le fōa I le atua. O mea ti ngā tupu lo tātou o langa. E kukupu me ngā ina, lua mea ki whima ngā whēatua I ate o el taone, mua e tofo ina I tātou. Whamera kuspeia, e tofo o le tofonga e tupu wai le ono sai. O le aso wa ai I la onsai. O le aso wa ai I le onsai e riska ngā ke rungu. To be honest with you, I know all the levels of your onsai. O lava ka ko ma whakanga wa umin ka ko ma whuka. I know you. And I know you know the level of my onsai. A whai maila ka kuspaia, mai o toftofonga e tupu ele o sai, a alo la o toftofonga, so la o toftofonga, ma o toftofonga, musu o toftofonga, e pipili la o sai. E mai la o sai, po le pe fo yo la o sai. O le mea kupea, ngale singa mea trika e fiki, singa mea trika e oso. E kusilima, e whamasingo, e aunga tā, whātutunga tā. Lua, o mea ti ngā e ao ina I tātou. E ao ia I lātou e alofa I ai le tua. Hebrew 12:6. O isi rā kemi ngā whainga kāra we whapena o na kako kau whikuli ai le tua. And you know what? E leo se mea leanga le sulu I le tua. Pea whea ngai ma whainga tā. Lenga leise, il tangata le tua, leise si mea, pa mea pesenga, mako ke o e ia te ai. O ia, he's our rock, upunga le pese lenga usuanga le kai au. Lenga e mawhai ona whea ngai mawhai ngata, fia maua se fisosoangi, ai se le mea sulfa iai mo se fisosoani. O lo ila, le tai au le nei, o le sa vali ka ko whai ngoinga whapea, sulu ia Iesu. Sulu ia Iesu. Nga Iesu lava e ke kau ia I upu nei, whai mai, ia outou o mai a te au. Mai Iesu, outou umo e mawhatia, mati ngā ina I a venga. And you know what Jesus say that? No one, le eima se si e ola noa, e au ngoa ma se a venga. Makara Iesu, outou umo e o mawhatia, mati ngā ina I a venga. No exception. Le eima se ngaka e sao mai I le category le au lea, o le au ave a venga. Ave a venga oe, ave a venga au, ave a venga tātou, whai meila kara Iesu lau ave a venga. E oi whia, o mai a te au, e o mai a, au mai a te au tō a venga. Kele la teimi, e alanga ngā musu wā, ma whainga tā, lau sāwalinga, you're still carrying a yoke, you're still carrying a burden that Jesus called for. O lo amo pe lava o le amo, la whai mai Iesu e a vatu ia te ia. Ave le amo. Pero no Iesu lava. Only Jesus has the qualification, has the power to say these things. Come unto me. I can't say that to you. Come unto me. Ia ki sau au me whai au, Only Jesus. If you come to Jesus. Sau le loku, sau ia Iesu. Menga kele e kala ke kau kala I sale ka kaunga kau kala I langa sau le lotu ai kele sau ia Iesu. Ai le sau fe au, ek sau ko lo fe au, ek sau fa ngol fe au, ek sau iska ka loku sau ia Iesu. Why? Because only Him can carry your burden. Ngau Iesu e mawhai ona moa
lau amo me le Sulu ia Iesu me mua lava ke fia tutu atu o ka whakakai aulenge. So po le lava tūlanga e te mo mia keriso. The truth that any Christian and anyone need to sink into his heart. Olea, you need Christ in your life. Kele kerisiano, tele tangata ola le ngeilo langi, olo misia pe lava le mea moni leo lea, e te mo mia Iesu. Fight decree, no decree, you need Jesus in your life. Ke mau o loa pe ke makiva, o ese kupu po ese polonga, e ke mo mia Iesu I lou o langa. This man was of royalty. Kama loa lea, e ngā whatau tupu I kalaanga isi, mai o le au auna ale tupu he rota, e ngā lua I kongo le moka, e le masalo mia la, o skanga kai mau lunga lon tūlanga. Mai o le tangata mau tofi, o le tangata alo ia. But you know what? E le isaule alo ia ngā e whai ai, le sulu whai ai Iesu. Pero on whai anga le ai le mai o le kari, e le o ia Iesu. No father or a mother will dream of such a thing. Le eng masiso kako, kau ke fia mangai mamai e kakwhanga. E a mai whela kakwhanga, kau ke le fia mangau, ia mamai ngi mai, e ongo waafi, e ongo whioki ai, alu karale I mai, la hoki la kari. And if you notice something, this man had servants. E iai ana auna. Le sau mai kapana me sau I kana. O kana le o Iesu. La ko Iesu mai lalo I ukaya e alu ilunga I kana. E la o kana la le au kapana me I. Sau le kapana me I about 17 miles, knowing something about 25 or 20 some plus kilometers. E le se me la kalaka. E le alu ska vale. E le alu se train. Ave mai kala tuspaia, nga sau ka ma loa lea ia Iesu. Aisea, ua mailonga kali, ua talioti. E ia na wauna, he did not send his servants. He came himself. O lale o tala, e tā ua ia te ia, le whainga tā o whengai mai ia. Te ia te ia whātua tuanga, he heard about Christ. Nga whaalongo ia Iesu. O I kana nga whai le whavenga mua nga whai Iesu o lea, li liule le vai a vema waina. Ele tau masalo la, ua ta ape le tala. Ele se maso solonga, ua lau I loa makau ka ua Iesu I. That time, Papa Pekisai Ili, Jesus now known as a miracle working man. Peia ole au whai vavenga le whewa inei. Kau ka ua, whai ngā vavenga kumu lolofi e tangata. Whapeila wa o Iesu. Ora se senga la, ngā Iesu al whai vavenga mo I mga apostol. E mauti noa lava ngā iai whale mai o ke minga. Mauti noa ngā iai a kaula asea. And you know what? All those fail. Whawhenga uloa. This man, o ka maa loa le mau oa, e lau I loa, ngā ke mwhainga whakau mako kongi so se for mai. So se medicine. But that failed. That's why he left Capernaum and came to Cana. Why? Just to seek help. Mai le li o Iesu Keriso. Ata se mea piko sile o pongi sa I laulangi aso ngei. O le mea lea, o le lei loa e mo o mia o Iesu. You need Jesus. Oe ola vai skaka loku. Makua ingalo. Listen to this. Simple truth. What simple truth? You need Jesus. A koe whaau sesi ku, you cannot live life without Jesus. That's why he said to come to him. Mea longa lua, ki whimanga o ia te oere whanau lea tua le nei tai au, malo leo sa. O le nei. E tā ua le lei o lau whaalongo. Tā ua le lei o lau whaalongo. Some commentators might miss this, but this is one of the key words. Look at verse 47. When this man heard that Jesus, mai le fa sa mo ua fa longo ia ua maliu mai Iesu mai utaia. Ta ua le o lo fa longo. This is not necessarily
Le whaalongo foi lea whape le anga ia whonga no. Tā ua le lei o lau whaalongo. Ma tau I loa matalia ma mawhawhawina ma lama lama. Ai se ata ua ai le lei o whaalongo. Le anga foi o lau whaalongo whaalango lango iai lau mingoi. What you hear determine your movements, determine how you live your life. O lau whaalongo, let me tell you this, o wanga ngai whai, o kuma o mea ngai whai, e whaalango lango I mea nga e whaalongo ai. If you listen and hear the word of God, that's mold you. E whaue ele mea ke whaalongo ai oe. Ka koui ka man loa, e makau inga se mea, I loko o lua. E kala ki whai aku aka, e kala ki whai aku ele oso, e ke ngi mo maloso pula. What's that? It's what you say, what people hear, make them react, o make e whaalongo ai, e suia o winga, e whai au langona, e ke mi ngoi tusa ai. E ala ngai whama o lalo, lango e whaalongo leo pole atua, leo pole atua, tamai, ia ofu o tau le loto ma o lalo. That's why e ala ngai whama o lalo sea, lenga le mea ngaki whaalongo ai, ila, o le mea le whaalongo ka malo ea, he drive him all the way from Kapernaum to Cana. Why? Because he heard. What did he hear? What did he hear? He heard Jesus is in town. Wa whaalongo le ka maloa, wa iai Iesu I le aive mai, wa sau Iesu mai I utaia, I Galileia. I le ngu ta o Cana. That's why he went. O le ngā kulanga o tātou le whanau le atua. O le tala te whaalongo iai, e whausia o manatu malangona, e tūleia oe e te whaia ni tala po ni yanga e tusa marikala o e whaalongo. That's why you need to watch what you hear. O ngisi whai la kaimi, o e whaalongo lava oe ia te oe. What's that? It's called masalosalonga. You think you listen, he doesn't like me, or he like me, she don't like, and then you make your decision. That's called listen to, wai whaalongo lava oe ia te oe. A kupula mea ngā, e se ai, au me whai, se ai au tala e whai, se ai au whai unga e whai, se ai au manatu, se ai au whiwhiringa, se ai au wo. You know what you hear? Make you choose your friends. O isi ka kang ko wo, ko le ko wo, asia o mea na e whaalongo ai. True or false? I have so many friends. They're now no longer my friends. I didn't punch them. I didn't attempt to kill them. It's what they hear. Mea nga whaalongo ai. That's why I'm saying you gotta watch what you hear. Whai keke vava ai le lei mea te whaalongo ai. Te se le mea ngai whaalongo ai. Se le tala nai e te whaalongo ai. Se ai mau me whai. O kasi nge whawhita auli il mako whale, mako ainga. O lea whale tonu whaalongo. O isi keimi long term, o isi keimi tiny short term. Whakoe au whai aku ngei lava ai, ai o aku ole, do exactly what I just say, don't do it. What's that? Leangar whaalongo. E le whepepe ai leangar whaalongo. O le ngalo, o le whangalo ngalo, o le ano, le manatu mamafa, so ai loa mea rā leo le. O le whaia lo le mea whai ako e whai. Le ili whaalongo. E mwhai ona misi lava noa e te olai, pe olai se stangata, pe a whale tonu lau whaalongo. Kusi o eskielu, me kala kuspaia. O e tangata vai o le tua, ai vai e kula o Saul Philip, o Saul Pelu, ili lo le pu. Melo kala kuspaia, o e whaalongo. And take warned. O e whaalongo ma sauni e whaolaina. A o e le whaalongo ea e whasiotia.
That's what I'm saying. O lau whaalongo e whaalango iai lo wola isi kemi e ke ongo oki o le leanga o lau whaalongo. Matter of fact, some people will wake up in hell because they have poor hearing. Leanga le whaalongo. Ai ale lei fo whaalongo isi kemi se le me ke whaalongo ai. E mwhai o no ke le whawhita au le tutupu pe ale le leia tātou whaalongo. Ia mauti noa le tala o e whaalongo ai. Whaalongo lai tau kankoe whaikauka mai. Ua whaalongo o ia ua maliu mai Iesu mai utaia I kari leia. Ua whaalongo le kamaloa mautofi lea. Ua fio mai Iesu. Imagine pe whapele la ngonga. Imagine pe whapele I loa. Imagine pe whapele e o le kala lea. Ile kamaloa lea. O lalo na iunga. E oki alonga kari. That's why I'm saying, o lau whaalongo, e ongo lawe inga lo wola po se olo, siska ngaka. Anga le whaalongo kamaloa lea. Lara kaungunga, e oki ronga kari. No father dream of anything like that. So se ka lofa e le ko e kuku le lei vai aisea e manga o ia ola longa kali. To think why this story is there. Ele kupu by accident le ko kala le kon kuspai aisea e awa I ai tatou fathers. Ai maka winga le ma se kemi kala faso piko kuspai o sau se me apea o sau le atali ia Iesu for the sake of his parent. You don't find it. Only the parents come to Jesus for the sake of their children. You read, you'll find it there. Lei mas kala fe me usau se kali mo nga makua ia Iesu. No, ngau kala e o mai makua ia Iesu mo ala to whanau. That's what I'm saying. Having hardship is one thing. Finding a right solution to your problem in the wrong place is another. Mfang ngai tatum whawhita auli doesn't change anything pe whapese se le me ki sa ili ai le tali o lo whawhita auli. Surely ya ele o oe. Ele maua ya oe kari o lo whawhika auli. Ngai loa le li mautofi le sa o tala na ia whaalongo ai. Me ngaruk whaia koi, ai whaalongo, make sure, e sa o kalanga ki whaalongo ai, le ngole me ki whaalongo ai, e sui ala wa mio. O le me ki whaalongo ai, e sui au tanga. O le me ki whaalongo ai, e sui alo direction. E ala nga e alu makile GPS, o iskemi kele ki kilo le map, but you listen. In the next 500 meters, turn right. Come to the runabout, third exit. Why is that? You listen, and you're never going to be lost. I say, same thing here. Unnecessarily. Why? Because someone has a poor hearing. Fai kauma malama, I se selo malama. Fai kauma loa, I se selo malama. That's poor hearing. Menga kau o le whaalongo e leanga. Mingoi mai rola ia lea. Per mingoi ro plax lenga malo ia e lang. Vai le mingoi. Mingoi fai a inga. Ioane wha fitu whai mai. Ua whaalongo o ia. Ua maliu lea sau sao ai Iesu. Aisea, sao le kalang whaalongo ai. E leo se kala whaku. O le vaenga o le ngangana e le upunga whaalongo i. E mwhainga o whaliu ina whapea. O le whaalongo o le kamaloa lea. His hearing. O lana whaalongo ngā mawhainga kupulu mea lea. O lana whaalongo ngā ala i ona ia i loa le mea e ao na whai. O lana mea ao whai. Sa ili whesosoangi a Iesu. A lana mea whaalongo ai. Ua iai Iesu I kana. Ua koe a whio ma Iesu. Tā ua I o lo mauti noa le lei. O mea ti whaalongo ai. Whana o le atua.
Ai sea, leanga fo i o le me te whalongo iai e a fia i oi. E matuata aua ilo mauti noa le lei o le tala nāua e whalongo iai o se tala moni. Ia mauki ngoa e mongi le kala ki whalongo i. Fiangi misa le pupulua i a inga mangu e mafua mai o le sa o le tala o e whalongo i. Le sa o tala ma le sa o lo whalongo. Fiane a inga o le to e whetau tala ai, pe o ngā masangi ai, o na ua whalongo ini tala le tonu. Fiangi a uo, ngi o kei, i ka ngakang ko masangi o whekusi ai, ma whevili ai, wa a koang ere kausanga, ko kele o koe whekusi ai. Wa a koang ere kausanga, e kele o koe vai e lau messenger. Wa fianga e tausanga, e kele o koe la ngonga se call. E asi mai po a o e maroko o marau whanga. I say, wrong listening to a wrong message, wrong report. Se le me whalongo ai. Sa le me whalongo ai, ka kaunga mafuta, kaunga maua le whasokainga, maua le fellowship. Se le me whalongo ai, o rong kaunga unga division ma whewawai ai. E ne koe ngā kia ngā mea, ka ko loku ngā whangau ili se o le whalongo. Wrong report, wrong reception, wrong message, and here we come. GRCC. Some people that we used to fio mai Iesu. Langa leo kaua I whai mai, a pauan mea ngā kau ki whai kau I whai mai, ua whaalongo o ia ua maliu mai Iesu. The question, who came with the story that Jesus came? Ka fia whekau iso, ka whawhekai ma kiskisi ai, ma whawhekai na kalanko o mai maukou. I say, e mo il kala, e lese kala pelo, ma whai mai, ua fio mai Iesu, and even that Jesus, e lese Iesu fight. Many fake Jesus today. But these guys came with the true story about the true Jesus and the true event. Jesus was actually there. How do I know? This man got his healing. Na maua le whamalo longa. Lua whamalo longa ngā kupui o le whaola inga o ka mai kiki ngā mangua aoki, ma le whaola inga o ka māloa le anga le kali. Why? They heard the right truth. They heard the true gospel, and they act upon the true gospel. And you know what? They found Jesus. The true gospel will lead you to Jesus. The true gospel will lead you to true healing, true revival. Whaolatanga moni. Pelo so, church, it's sad to say these things, but it's true. Thinking that they're going to make it to heaven. No way. If you're listening and hear the wrong gospel every now and then. True salvation comes only by hearing the true gospel. The word of God. Mea ngā lai kusi ai. E a kopo whai mai. O uso pele. Notice these words. Don't sprint over these very dear words. Mai o uso pele. Kangaka e pele ke usiano pele whanau le tua te ea. Ia tai tasi le tangata ma whata alise ona whalongo. Lalo wingo le kala le whata alise o leo whalongo kope whalongo ma le totoa. Whalongo le lei. Pay full attention to what has been given. I say, whangau malai o mea ia whangese o na tautala atu, ia whangese o na ita. O ka ngaka le lei whalongo, e se make noise with his tongue. Se fia kaukala, ka ngaka e lei le whalongo. O tangata le lei le whalongo, e whahaitanga tā. E se ika, e ke whiu e whaika. Waweska ka ika ngofi, waweska ka kaukara ngofi. You know why? Leanga whalongo. Whalongo le tala e te ola ai. Ma ola ai sis tangata, ai leo le tala e oti ai. Ai whalongo kros kala e oki ai, cut. Block your ears.
Why? Because your ears were made for the kala e olai. That's why this son was revived and healed, and eventually born again, became with some witchcrafts. But he heard that Jesus has come from Judah to Galilee. A whaisitala e mo ki ngose kala e olaisis. A whaisitala e mo tino se tala sao. Ai whaalongo whaisikala e mankua o e whaalongo i le tala e sao. Tala e olai. Ai le oti ai se anganga. Third and last, I want you to hear this morning is this. Ai whaupu whaavalu. E leo wā venga le tali. Signs, wonders, miracles is not the answer. Matter of fact, the Bible says miracles are for unbelievers. You're not non-believers, you're believers. Signs is no longer needed for us. Aua le sue va venga. Aua le sue fai longa. Le anga e leo se fa vaenga le fa tua. Le fa tua. Le fionga pa ia le tua. Sa ili le awa onga moni o le fionga pa ia le tua. Wa e mawhai for ki Apollo o na fai va venga. Mulinga foi va venga nga fai le apostolo i va venga nga fai ki Apollo. Me nga o tele tangata o le toi ongi loku o se ha. They came because of va venga. They came because of false promises. Se sele tala na whaalongo ai. Sa ua talia lo whamalo longa. Sa ua talia o manuia. E mawhaia ia suona suia lo tamau ainga. Se sele kala. E leo va venga le tali. Whai mai ele whai upunga e whaavalu. Whetawina whapea. O na whetalai atu leo Iesu ia te ia. A whai tō te vava ai whai longa ma vāvenga tō te le tari tonu lava. Jesus was just stating the fact about these people. Why? Because Jewish people only believe when they see miracles. What about you? Now, o e whakari se vāvenga, po e saili se vāvenga, saili le upumonia le tua. Because you might come across some false vāvenga, and that will lead you somewhere else you didn't dream of. The other truth I still want to bring you is verse 49, is this. When you pray, or when you talk to Jesus, don't tell him how you want him. Answer your prayer. Ai ka kalo ya Iesu se mea, awala kalo mafasing oi, I want it this way, I want it that way. Don't forget, you're talking to the Lord. Like this man did. Ma ngai el fatotua, ma ngai el falongo, ma ngai langa kali atu le talanga o mai ole. O sa ya Iesu, a sa mai Iesu, Iesu sau ka o mau ole au kilo kari. He's talking to Jesus. Or distant Wi-Fi. But guess what? Jesus did it way before. It's not a perfect belief. It's not a complete faith. Ele loa kamalem fa Yesu fa maro lo kui kana yo. Luas fulmon kupu maila le mamau. Ele loa kamalem fa fa tu Yesu longa kali even pe fa pe woti. But still, this story is there for our education. Olo ia laval tala le nga mo tato. Vai mai ua tali tonu le tangata i le upu na whetala ia tua Iesu ia te ia o na alu le o ia. Can you see something there? Tali tonu o na alu le o ia. Wa e karkong? You say yes. Next question. Wa e alu? O le karkong e ofa kasi male alu. O le karkong e ofa kasi male fai. I loa fai. This is a simple definition of faith. Knowing, believing, and doing. Wai loa? Yes. Faila. Failo loa. Ola tu sai malo loa. Mai whalongo le lile kala Iesu o na alu ai loa le o ia. Ke usiano la yasongi. Tele talton. Vaver karkong. Asilo le alu.
No, kamalea, he heard and he went. Sir, come down before my child dies. Pemirsa mo lang Afrika ngora makang. Afia ngai o to mafengata. Wala au mai. Ale ngakai nga mai kala le tua wala au mai ona o la vea ia tulea. Ale umai nga mai a o la vea ia kula ia te utu ona o to vivi I mai lea. O le vi inga la fe tata o le whanau le tua. O le vi inga le tangata ua uma ona la vea ina. O le la vea ina le tangata ua uma ona wala au. Whamekak sa avali ngai tae au, Sulu I a Iesu. Leanga e ongo se ser kanga kai Sulu iei. E ke ongo Sulu ke lo fiola e umae ke le ola e. Alertal, Sulu I a Iesu. He is able, He is loving, He is caring. He has all the power in the world. Ia te ia le mana o malava e whapena o na lavea iai ia I tātou. Sulu ia Iesu whana o le tua o te upule nei tae au auange I misi lo ua wanoa e te tali tonu ai. This man heard, he came, he dialogued with Jesus, he believed, he went and saw the miraculous act of God. Ale mea maa ngai a lawak fia whaitawina I o lakulo I lalo, whai upo 5 tolu. Mea kaku spaia, o nei loa lea ele tamā o le I tū lalawa lea, ua feta la ia tua Iesu ia te ia, ua ola lo wa tali, o na whātua tua lea o ia, a toa malona ainga uma. Whai mai lo la ia, whai mai, o na whātua tua lea o ia, a toa malona ainga. O man kōrkala Iesu lang whai luma mai, o kouse I longang I wāwengang kōkar kongu la ia le. He believed, now he's fully believed, he's now fully have the faith that saved. I say, because he heard his servant say, ua ola lo wa tali. Father-son relationship. Le imas ka mai mga oyo kisonga kari. We're talking about the physical healing here. But sometimes spiritual healing, in other words, salvation, that should be every father's in this church prayer. That should be a prayer. Ia ola kakoa kari. Aware tu ua le whangwhango, aware tu ua le whaatonu, aware tu ua le ote, aware tu ua le awa inga, oke ola, oke e akangia ai upo Iesu, oke male alofa. Tala noa, ia tātou whanau, ina ia ola tātou whanau. Ia le leila whalongo. Doesn't matter what is your position, you need Jesus. It's tupu venga pe a tātou whalongo le tala sao. Sa ili a Iesu sao. Ona maua leo tātou whamalolonga. Aone imisila wangoa tstali tonu ai. Whamanu Iesu ilo finangalo tu samana fionga. Amen. Ia wala mātou tua o mātou whaftailo whamanatu mai. Ia ua fionga tu saimara mātou wola, mātou titalo. O ani mea o mātou so ona whaila mātou wola ele tu samalo finangalo ta mā whaamole mole whaamangalo mai I mātou. Mātou wala au ila o fio se ianga le lei o tangata o mātou mā futa ele nei tae au. Nisi fo I o le amoa mai le nei o unanga I whapenauna launga tasia I mātou uma I le ngā lala mai a te oe. Mātou te vivi I whātasi atuai, matalia I le loto mawalalo lo whetalai mai le atua. Ta mawhisosoani mai oia I mātou lau whanau, ia le leila mātou whalongo. Whisosoani mai oia I mātou lau whanau, ia sao mea mātou te whalongo ai. Ia te oilo mātou whatua tuanga, ia te oilo mātou whamuemuenga ma le mātou tautinonga. Mātou te le mawhaialawa le nei o langa, e au noa ma oi Iesu Keriso. Ia mātou loa ma le taele o mātou loto. Na o oe lava, Iesu mātou te maua ai, le mapusanga o le mātou wola. Le li I mātou wala au matu ina atu I mātou umanei o lau I kālesia ta mā matina ma mātou whanau. Ia whape na o na ave I mātou o ni tangata le leila mātou whalongo. Au ngō fia la mātou sa ili atu. Ma mafuta ma oe Iesu, sei e whaamanu ia mai ia I mātou lau whanau. Mātou titalo ia o manuia, lau whaamalo longa,
nisi o mātou ainga o maua tino mai. Nisi whai o lau whanau o le mawhai no mātou mafuta le nei tai ao. So o lava se mafu anga wana o e te sila fia ta maia anga le leila o fio o atu lau whaamalo longa mana I tino a toa maanganga fo I le vi inga e lo suafa. Whamanuia oe la mafutanga lau whanau ono Iesu. Amene. Amene.